Cedras Ariasima Efaakazi negira ngo iba owabire namanywa nka John beyoreka akafa yamusigira abana bashatu konka ba family yiba kuyahirize kufa bamutwaraza kubi yagenda ebintu yabisigaho konka ayizire kugaruka yashanga omuramukazi RUKUNGIRI kumuguriza eitaka rye. Omukikuru kuyahirize kumwe yanjura gashanga iba wo gunasibike mbuzi bino mwana ogwo yanjira atkana beni mango akafa bikiba yayana kamujyantinga mukade ngo ntitinda fire ntindo kandi tujya abana bakunuya kuri yacu turiyo bicu bashatu twahurira nagira ngo mango tatakazaraho abicubonga ngo abicitubo tubineshe yacu banje so nite tuje kubuza tuturubana baha tatakata umwana waha tubaramuhira mbagano. Ubu bamwe ahabatura hamwe na chairman w'intebe ya Gashatu ahabwa Buyanja imerobondo nagira ngo inshonga z'amataka zeyongera muri Buyanja kandi inshonga za fameregi zumaziro wire buringo. Enshobe eyintandikire kureba munyonka umuyebembezi umukikuru nko gukwara kuba ari hanchamba za rufu batandika ku mukoso ubugerachi oburagwa ucuburyaho hahwireho imyezi kebiri umukikuru agizireki nonda kunyango ko kubana obukosa hine cya kubana amanya icumaza none kurebye nko mugerachi nko muntu ebarugambo kwindwa bija bahindwa bonka kuko abana bakari bagiraki kandi bangu protezi ishatu zineza abana bashatu nyina bamuha urutoke kwiyarwa gatogo kiyagambo bwo mucyara kandi cyarugambe byo 10 echo bicho kakige 10 birizo twatuzagombora. Steven Subuga RDC wa RUKUNGIRI ahumurize Efaakazi kandi yayihanangiriza abazire gukora eberamo batakarugire magara genseji. Nze nakacyose kiramo cyango bulago bwange mirundi 17 nesi nafa 17 times. Ata mu kiramo cyange abana bange tebalimu ebyange no mukyala neshasha munonga nti abantu abakuzira ate myaka mukomawo okwekuba ettaka lyaki lyabazire nga naye ebiwandiiko bikola ki gye biri mwanchenga nekirala muve mukakuyege. RDC ayongere yajumirira ibikorwa bya fameregi barikutwaraza kubi amafaakazi barikugabinga omataka bwa nyuma yo kuferwa biba. Nenga ekigendero kyo kumuyisa obubi agende mugabane ki which is bad. Hali yeturusika obari kujunana kwenda kuguza eitaka rye Efaakazi ayihakine ebiri kumugambwaho ngo kandi eitaka eryabire nayenda kuguza neri iya homa wito akatubaganisiza twe n'abana buyazire niba wogwa yine ababana bine hegishebo no nitwe na buri ngoma yiniho omwanya gw'inyina ya muhira niwe tintwire myanya ebiri poroti niyo yambire kandi nabandi watarahire poroti akamuhita buri ngoma yiniho kicweka eitaka. Auturjiro manyogo RDC asigire yabaganisiza Efaakazi eitaka aho erabe nekorera emirimo yayo. Gashakwa Dan basubye.